Siz әйткән хамид сәнәләребез, мактауларыбыз булса иде. Сөйекле Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә күңелләребезнең түреннән чыккан салаватларыбыз һәм сәламнәребез ирешеп торса иде. Сезне сәламлим. Аллаһ Тәгаләнең сәламы белән ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуху. Менә без сезнең белән кабат очраштык, әлхәмдүлилләһ. Bu big zor şatlıq. Allah Teala'nı iske alatırgan, gıylim alatırgan mecliste uçraşı ol big zor bəxit, zor şatlıq. Allah Teala bizge faydalı gıylimler alırga nasip etseydi. Менә biz bugünkü birinci dəristük niyetimizni dürüstlerge tiyiş bulabız. Çünkü barıgız da biləsiz, biz İmam En-Nevavi'nin 40 hadis kitabından barlığı 42 hadisini uzdık eymi. Onsan indi sizin hükümge tapşırırga indi, uzdık mı biz onu, üzleştirdik mi, irendik mi, anıtı bitirmedik mi, uzuğunu uzdık indi biz onu, şulay bit. Lakin iş uzuda tügül, şunun bilen gamel kılıda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem eyte, eğer bir kişi de Allah rizalığı için yine alınırga tiyişli gıylimni dünyadaki birer maksatka erişu için alsa, ol kişi kıyamet gününde cennetinin iyisini de isni almaz deyip. Eğer de bir kişi, qabatlab eyten, bir kişi Allah rizalığı için gine alınırga tiyişli gıylimni dünyadagi birer maksatka erişu için koristных целях. Anlaşılayın da evet. Maktasınlar için, zor dereceli bulur için, hazret, qazi, okutucu, halık arasında dereceli bulup erir için, ninde bulsa bir maksatka erişir için oku oğlum zor kişi bulursun, ornun türde bulur deyip okutalar biteli. Yok, Allah rizalığı için alınırga tiyişli gıylimni dünya için olsa de, ol vakitte ol kişi cennetinin isin de isni almaz. Cennetinin isin isni almağa cennetke kiro ihtimalı yok bitindi. Eğer de baştan kişi nindi de bulsa eybirinin isin, mesela temnip eybir pişeyken onun bitinde isi kile burun qaşılay bit. Şu an göre cennetini kesip iter için niyet dürüst bulurga tiyiş. Nindi niyet? Allah rizalığı için. Allah rizalığı için. Eğer de indi Allah rizalığı için kişi gıylimni alayken, ol vakitte Allah Teala onu yüze kütere büyük derecelerge. Anlaşılay bit. Менә biz sizin bilen 42 hadisini uzgan edik. Былтыр. Былтыр da tügül indi 3-nji yıl. 42 hadis. Lakin ol hadisinin indi devamı var. İmam İbn Rajab, Hafiz İbn Rajab şuşa hadiske tağın 8 hadisini üstegen. Barlığı 50 hadis bulayındı. Bizim tağın 8 hadis alasımız var. Lakin bizning mında cemaat 43-nji hadis bulup kile turgan tema, ol bik zor tema. Biz onu başlasak, bıyıl içine çıkıp bite alırız mı, yok mu? Ansan Allah Teala üzerine bile. Lakin cemaat ol aytganimcha bik zor tema, bik ağır tema. Lakin ağır bolsa da nerse Allah Teala kişinin üstüne kişi jitmegen işini yüklemeyim degen bitinde evet. Kişi jitmegen işini yüklemeyim dey. Şu an göre bik nık ezirlik bilen şuşunday mene soğuşka kirgen vakıtta bitinde kişi ezirlenirge dey, şulay bit. Bulay gına kralsız nesiz kirip kite almay bit ol. Şunun için men sizge onun ağır ikenliginde eytesim kile.
Ләкин шул ук вакытта авыр да түгел икәнлеген әйтәсем килә. Бу тема мирас темасы. Мирас, наследство. Менә җәмәгать әйтәсем килә иң беренче нәрсәне. Бу дәрес безнең инде кириш, дәрес була, кириш. Введение. Иң беренче шуны аңларга тиешлебез. Без бу дәресне үзләштерәбезме яхшылап, үзләштермибезме? Бәлки кайбер әйберләрне аңлап та бетермәбез, әйме? Кайбер әйберләрне бик яхшы аңларбыз бәлки. Кайберләрен бәлки бик яхшы үзләштерәбез. Ләкин минем әйтәсе килгән сүзем шул. Мирас гыйлемен өйрәнә торган кешеләр шуны онытмаска тиешләр. Беренче чиратта. Мирас Аллаһ Тәгалә кушканча бүленергә тиеш. Бу фарыз гыйлеме дип атала. Фарызлар гыйлеме. Менә безнең халыкта ничек? Әгәр дә бер кеше үлә икән, аның малына кем күбрәк хуҗа була? Ничек дип уйлыйсыз? Типчек малай. Безнең закон буенча типчек малайга инде бу типчек малайга. Аның анда 5-6 баласы, малайлары бар, кызлары бар. Типчек малайын бик ярата. Кайбер балаларына бөтенләй бирмей. Шундый васыят язып калдыра. Шуны онытмаска тиешлебез. Үләргә җыенган кеше яки гомумән исән вакытында балаларына васыят язарга хакы юк. Минем малым фәлән хатлы фәләнгә, малайыма шуның хатлы, кызыма шуның хатлы дип әйтеп язып калдырырга хакы юк. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Тәгалә үзе билгеләгән. Менә бу хадис шуның хакында, фарызлар хакында. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, менә бу менә монда язылган, Ган ибн Аббастан радиллаһу анһум, Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям, Пәйгамбәрбез әйтә, "Алхикул фараида би әһлиһа. Фама бақия фали аула раджулин закар." Ничек тәрҗемә ителә? Фарызларны ияләренә тапшырыгыз ди. Фарызларны ияләренә тапшырыгыз. Ничек аңларга? Аллаһ Тәгалә Коръәндә кемгә күпме тиеш икәнлекне билгеләгән кешеләр фарыз кешеләре дип атала. Фарыз кешеләре. Менә без беләбез, намаз укыйбыз, фарыз бит инде, улаймы? Рамазан айында ураза тотабыз, ул фарыз. Әгәр аны үтәмәсәң нәрсә була? Бу бик зур гынах. Бу гынах кына түгел, җәмәгать. Бу бик зур гынах. Әгәр дә адәм баласы шушы мирасны дөрес иттереп бүлмәсә, яки алай бүлергә теләмәсә бөтенләй, ул бик зур гынахлы була, смертный грех. Фарыз намазы шикелле. Дөрес иттереп бүлмәсә, яки анырга әйтәсең, менә дөрес иттереп бүлергә кирәк. Аллаһ Тәгалә кушканча бүл. Менә Аллаһ Тәгалә күрсәткән кешеләрне, хатынына, иренә, кызына, улына, әтисенә, әнисенә, әбисенә, бабасына, ягъни күп микәнлеген бүлеп күрсәткән. Һәм шушылай булырга тиешле. Мәсәлән, берәүгә яртысы дип әйткән икән, яртысы. Ярар инде яртысын гына бирмибез инде, ярар күбрәк бирик дияргә ярамый. Аңлашыламы? Менә бу фарыз. Фарыз. Аны ияләренә тапшырырга кирәк. Би әһлиһә. Әһл ул нәрсә? Телефоннарыгызны сүндерегез. Әһл ул ягъни член,
член семьи мәсәлән. Шушы фарыз кешеләренә тиешле булган фарызларны тапшырыгыз ди. Мәйет булды, кеше үлде, аның кала әтисе, әнисе, әбисе, бабасы, мәсәлән, анда улы, кызы, һәм башкалар. Ул бит без уйлыйбыз, ничек, баштан әбиләр, бабайлар үләргә тиеш, аннарсын синең әтиң алай булмый бит, шулай бит инде. Без бит гел шулай уйлыйбыз. Инде аның бабасы да исән булырга мөмкин. Яшь улы, мәсәлән, китеп барырга мөмкин. Ул хәзер ул мал аныкы түгел инде хәзер. Үлгән кешенеке түгел. Аның калган туганнарына тиешле. Тәрҗемә итеп бетерәм. Фәма бақия фәли әүлә раҗулин закар. Хәзер фарыз, ягъни Аллаһ Тәгалә билгеләгән кешеләргә мал бүленеп бетте. Бирелеп бетте, ләкин әле малы калды хәзер. Кешенең малы калды, үлгән кешенең буларын инде кемнәр ала? Фәма бақия, әгәр калса ди, фәли әүлә раҗулин закар. Ир затыннан булганнарга ди, ягъни мәетнең туп-туры булган, анарга якынрак булган ирләргә ди тиешле ди калганы ди. Мәетнең ди ир затыннан булган туганнарына тиешле ди калганы ди. Аңлашыламы? Димәк, әгәр дә иң беренче без кеше үлгәннән соң әлбәттә шундый аның малын бүләргә тотынмыйбыз. Аның әлбәттә баштан беренчел шартлары бар. Бу инде хадисне тәрҗемә иттем баштан. Димәк, шундый язып куйсагыз була, җәмәгать, иң беренче язып куйсагыз була. Кеше үлгәннән соң аның малын бүлү ике төрлегә бүленә. Ике төрлегә. Ике төрле. Мәсәлән, мәйет һәм баштан малны кемнәргә бирәбез? Фарыз кешеләре дип әйтик. Фарыз кешеләренә бирәбез. Фарыз кешеләре алып бетергәннән соң, үзләренең долысын, үзләренең өлешләрен алып бетергәннән соң, калганнары, аннарсын алар атала асабәт дип. Асабәт. Алар ахырдан китеп тора торган. Менә хәзер булар бүлеп бетерә дә, калса без алабыз дип китеп торалар кырыйда. Аңлашыламы, юкмы? Булар китеп торалар. Әгәр дә калмаса, буларга бер нәрсә дә булмый. Фарыз кешеләре әгәр дә үзара бүлеп битерсәләр, буларга инде калмаска да мөмкин. Ләкин калса, мәеткә иң якын булганы ала калганын. Иң якын булганы. Бөтенесе дә түгел. Барысы да түгел. Мирас алучы мәйеттән соң. Мирас алучылар барлыгы 25 кеше. 25 кеше булырга тиеш түгел. Барлыгы мирас алырга лайыклы кешеләр 25. Барысы да мирас ала алмый. Кемнәргә мирасны бирәбез баштан? Аллаһ Тәгалә күрсәткән кешеләргә, фарыз кешеләренә, аннарсын гасабәт. Менә без җәмәгать аны гарәпчәсендә белсәк яхшы булыр иде инде әлбәттә. Мәсәлән, без бит фарыз диябез, сөннәт диябез. Шулай бит инде. Исемнәре, гарәпчә исемнәре белән әйтәбез бит инде. Витр диябез мәсәлән. Шулай бит. Аның исемнәре белән. Гасабәт. Гасабәт алар ахырдан ала торган, урысча әйткәндә, конечные наследники. Ахырдан ала торганнар. Фарыз кешеләре, моны инде авыр түгел шулай ук, әгәр дә гарәпчәсендә белсәк яхшы була. Асхаб
Ashabul furud. Ashabul furud. Farz kişileri. Ashabul furud. Eğer de mesela hazır bir kişi ölüp gite, hem onun tuğanları da niçik bülürge ekenligin bilmeyler. Siz niçik uyluysiz, nerse işlerge bu uçrakta. Mene, bilgen kişilerden sararga. Yarar indi, üzebizçe bölür biz indi deyip. Mesela anda meyitinin tuğanları kızlar var, balaları kızlar var, malayları var. Bet tenesine de tigiz ittirip bülürge yarayı mı malına? Yok yaramay. Mene sararga tiyişler şu. Kim sırap tura tugul, срага мында бетинней сұрау турында да обсуждению не подлежит. Егер де кеше мусульман болса, bu кеше әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен кабул итәргә тиеш. Менә ул әйткән, мәсәлән, әгәр дә ирләргә әйтә, хатыннарыгыз үлде ди, хатыннарыгыз үлсә, sizge ди алардан kalgan malının yartısı ди. Eytip koya. Eğer dedi alarının balaları bulmasa ди. Bu ülgen kişiden mi mal balaları, elle büyüten irden mi? O bir türlü haller bulabilir. Belki o sina kiyevge çıkandır. Onun balaları bulsa ди, ol vakitte ди hatını kızdan kalgan malının ди yartısı tügül, oje 4'ten biri ди. Eye, oje bir kimi 4'ten biri ди. Hatınlar neçek? Hatınlar irleri öldüyken alardan kalgan malının ди, irlerinden kalgan malının 4'ten birin alalar ди. Balaları bulmasa ди. Balası bulmasa. Balası bulsa ди, 8'den birin ala ди. Allah Teala ite. Mene Kur'an'da bunu hayır neçek üzgertip bulamı yok mu? Üzgertip bulmayı. Üzgertirge yaramı. Bu farz. Demek bu hadisnin mağnasını bildik. Yanıdan bir tapkır kabatlayayım. Qaragız mında muttafaqun aleyhi degen mında Bukhari hem Muslim da kiletirgan sahih hadis bula bu. Sahih hadis. Biz bitindi Bukhari'da kiletirgan hadislerin sahih ekenligini bileb şula bit. Bu demek ikisinde de kile muttafaqun aleyhi bulsa Bukhari'de de hem Muslim'de de kile iki şeyh zor hadisler galime bitimde. İkisinde de kile şu hadis. Lakin ikinci türlere kile ezrek ikincisinde. Lakin birük mağna. Yanıdan elhikul faraida bi ehliha. Farzlarını Allah Teala üstügüzge yüklegen farzlarını üz kişilerine tapşırıgız. Meyitten kalgan malını tiyişli Allah Teala körsetken kişilerine tapşırıgız di. Eğer de mal kaldı iken meyitke feli evle raculin zekar meyitke paratstu in yakın bulgan ir zatına tapşırıgız di. Eye ir zatına tapşırıgız di. Mında cemaat bir nindide andı ne согласие bulurga tiyişli tügül. Мен siz tınladınız bitinde. Men hatınlarga söylegen vakıtta mene şunu gel şunday söz işitile. Yok indi hatınlarga yok indi bir koyada. Mesela Peygamberimiz cennette cehennemde hatın kızlarını bir köp gördüm degen bitinde değil mi? Biz hatınlar neyse deyip bizge mında da yok iken anda da yok indi deyip şolay aytalar. Bu rizasızlık bilgirdi. Allah Teala nerse gadil. Mene hazır aytgan bit hatınga yartısı irden kalgan yok. İrge hatından kalgan malının yartısı degen aymi? Ir ölse hatınına bitinde 4'ten biri. Yok 4'ten biri. Balası bulmasa. Balası bulsa 8'den biri. Enni olay ravnopravие.
Кая равноправие? Равноправныйлар алар. Ләкин җәмәгать карагыз. Тигез равноправие ул бит, гаделлек. Ул тигезлек дигән сүз түгел. Мәсәлән, карагыз. Ирләр эшли торган эшне, мәсәлән, авыр эшне, бит, мәсәлән, йөк күтәрү бит, көчле ирләргә, хатын кызларга күтәрергә кушу, без бит равноправныйлар дип әйтәм. Бу дөрескә килеп чыгамы, юкмы? Дөрес түгел бит. Равноправный, яна балаң йөри 10 яшьлек, син зур гәүдәле 80 килолы бер мужик, син балаңа күтәрергә кушасың. Без бит равноправныйлар, равноправныйлар бит инде. Ләкин балаң күтәрергә тиешме буланы, юкмы? Юк. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Юсикумуллаху фи әуләдикум." Аллаһ Тәгалә васият әйтә ди, сезнең ди балаларыгыз хакында ди. Аллаһ Тәгалә безнең балаларыбызны безгә караганда да күбрәк ярата. Кайгырта. Әти-әни аны кайгыртмаска мөмкин. Ләкин Аллаһ Тәгалә күбрәк кайгырта. Нәрсә дип әйтә? Аллаһ Тәгалә: "Юсикумуллаху фи әуләдикум." Менә Ниса сүрәсенең 11-нче аяты. Гомумән, исегездә калдырыгыз, язып куегыз. Мирас аятлары Ниса сүрәсендә 11-нче һәм 12-нче аятта килә. 11-нче һәм 12-нче аятта һәм Ниса сүрәсенең иң ахыргы аятында килә. Ул була 176-нчы аят. Димәк, 11, 12 һәм 176-нчы аят иң ахырдан Ниса сүрәсендә. Мирас хакында. Әйтергә ярамый. Ни өчен хатыннарга шуның хәтле, кызыма шуның хәтле, ни өчен ирләргә шуның хәтле дип әйтеп. Мин аңлатам, мәсәлән. Кемнәр балалары өчен, хатыннар өчен кем җаваплы? Ирләр җаваплы. Кемнәр тәэмин итәргә тиеш? Ирләр. Кемнәр кием алып бирергә тиеш? Ирләр. Кемнәр аларны сакларга, якларга тиеш? Ирләр. Менә шуның өчен Аллаһ Тәгалә ирләргә күбрәк ди. Менә мәсәлән, хатынның малы бар бит. Мәсәлән, син хатынга мал бирдең. Өйләнгән вакытта, мәсәлән, мәһәр бирдең ди. Мәсәлән, мәһәр бирдең 100 мең. Мин сиңа биргән 100 меңне бирәле, каямда әйдә тотыйк әле дип әйтеп, син талап ала алмыйсың ул аныкы. Мәсәлән, хатын эшләде, аның хезмәт хакы бар, Ире дә эшли, хатыны да эшли. Хатыны җыеп барырга мөмкин. Ярхамукилла. Шулай бит? Хатыны җыеп барырга мөмкин. Ир эшләгән, ул хатынныкы да, балаларныкы да. Ул сине асрарга тиеш, ул сине карарга тиеш. Шуның өчен Аллаһ Тәгалә ирләргә нәрсә дип әйтә? Юсикумуллаху фи әуләдикум. Балаларыгыз хакында Аллаһ Тәгалә васият әйтә ди. Васият дигәч, ничек аңлыйсыз инде аны? Васият бит инде ул теге үлгән кеше әйтә торган бер сүз генә түгел. Ул киңәш, ул Аллаһ Тәгаләнең әмре. Ул Аллаһ Тәгаләнең әмре булып килә. Нәрсә дип әйтә? Лиззакари мислу хаззил унсаяйн. Менә бу правиланы онытмаска тиешлебез. Бу нинди аят булды? Ничәнче? Ниса сүрәсенең 11-нче аяты. Ир балага, ир затына хатын кызларга бирелә торган өлешнең 2 өлеше ди. Хатын кызларга бирелә торган өлешне ирләр ничә ала? Күпме? 2 тапкыр күбрәк ала. 2 тапкыр күбрәк ала. Менә без моны җәмәгать онытмаска тиешлебез. Бу Аллаһ Тәгалә установить иткән, урнаштырган закон.
Eğer de hazır bu ayet bilen, bunun bilen riza olmagan çıraqta bu nerse bilen grazit. Eğer de riza olmasan, hatta bu dürüst tugul dip etsen, sen Kur'an okudun. Bu dürüst tugul dip etsen, bu kişi hatta İslam dininden çıkıp da gider. Şairga yaramay. Şairga yaramay. Mene koy vakitta men okuyum, zor galimlerge sorular bererler. Mesela SMS aşağı, yoki telefon aşağı. Mene benim etiyim öldü, mene benim apam öldü, mesela abim öldü. Onlarga mene niçik bülürge diye aytıp sıraylar. Şeyhlar, onlar aytken maglumatlar boyunca ol galimler cevap bererler. Mene şunun hatlı diye mi? Mene şunday ölüşler diye deyip. Ahırdan, eymi? Tağın istep eyteler. Bilegiz, bu benim cevabım dürüst bulmasqa da mümkün. Çünkü men cevap berdim siz aytgan maglumatlar boyunçağına. Belki sizning mirasqa layıqlı bolgan, belki tuğanıgız isendir, koyadır, yeridir. Siz anırga tapşırmadınız. Bermediniz. Belki şulaydır. Bu mesele bik korkunç eybir deyip ahırdan nıgıtıp koyalar. Ege individualni her birisi. Aytam bit, bitinisi bit, tigi po порядку ölüp barmay, şolay bit. Aytam bit, biz ölübüz, ebiler, babaylar. Mene babaňyna tügel, babaňyň da etisi isen bolarga mümkin. Tigi bar bit, eldirmişden, elmenderdiň anyň tigi malayı kartrak görüne, etisi ýeşirek, şolay bit. Olay da bolarga mümkin. Şoňa köre mene mында men sizge aytasim kile, hatyn kızlar hakkında. Mene farz kişileri dedik bit. Farz kişileri. Ashabul furud. Mene şuşu Allah Teala farz mene şuşularga şunun hatlı birigiz dip aytıp bilgilegen kişilerinin köbüregi hatyn kızlar arasında. 8 ev. Onlar şuşu farz kişileri 12 ev. 12. 4'üsigine irlerden, 8'i hatın kızlardan. Eli umumen İslam dini, yani Kur'an ingençige hatlı, hatın kızlarga bütünley bir nindi miras bulmagan. Eğer de irsiz kalsa, etisiz kalsa, onu bütünley kişiге sanamaganlar. Hatta şu ayetler inge başlagaç, eli İslam dinini kabul etken ol kişilerge de korali hatın kızlarga mında bilgilegen, farz ittirip bilgilegen bit Allah Teala. Mesela mında Kur'an'da kızlarga, hatınına, iriňe diýip aytyp Allah Teala farz ittirip bilgilegen eýbet. Lakin mene sizning uygusa en güçlü varis, en güçlü ölgen kişiden ölgen kişinin malın alırga layıklı en zor varis kim dep oylaysiz? Ol kişinin, ol meyyitning ulu. Lakin ulu bit anın farz kişiler arasında tügül. Hatta köbrek olsa da ol farz kişiler arasında tügül. Lakin hatın kızlarını Allah Teala bilgilegen farz kişiler arasında. O bilgilep koydunuzmu? Farz kişileri olar 12. Barlığı 12. 8'i hatın kızlar. 4'üsi irler. Onda malay kirmeymi? Onda yok, malay kirmeyanda. Onda kire irlerge kire eti. Etisinin etisi kim ol? Babay. Etisinin etisi. Abıyın kim nindi abıyın bilesin mi? Eniğinden bulgan abıyın. Dede. Yok, dede tugel. Единоутробный брат. Bir tuğan сводный. Ничек була? Sizning enilerigiz bir, etigiz başka. Сводный.
Әни де, әти де бір болса, ол енді бір туған абый бола. Туған була бит. Ол анда yok ол. Мында фаразға кірмей. Демек, тағы бір қуат, абыйсы әнисіннен болған. Ол орысша бола единоутропный. Бар единокровный. Единокровный ол ненде бола? Жоқ. Әтисіннен келген абый бола, яки сіңел. Әтisi, әнилері башқа. Бүтән хатынныкы. Бүтән хатыннан. Әтилері бір. Yok шулай болмаймы не? Нишләп? Анда бик көп. Бұлардың әтилері бір, әнилері башқа. Ратной, әтisi де, әнisi де бір. Менә алар ратнойлар. Қарағыз, фарыз кешеләре арасында, демек, бірінші кім дедік? Әти, аннары әтисінің әтисе, babası, Anlarısın kim? Abisi әнисіне қарайтырған. Татарчанча әйтелесің енді ол. Әнisi яғын. Ол қой вақытта әнisi яғынан дейесің де, аңнылар деге дәйде деп аңнылар. Дәйде түгіл. Малайы болайынды. Әненің алып келген, еріп келген малайы. Әнеңнің Үзігіз аңладыңыз бетін дейме кем екенлігі? Шул аңладыңыз бетінде. Демек, ол сенің абыйың, ләкин әнең тапқан абый. Сенің екінші ерден тапқан баласы болайын. Нәк шулай. Hem dörtüncüsü kim farız ehillerinden, farız kişilerinden bu irlerden iri, ülgen hatının iri. Bunlar farız kişileri. Bu eti bilmenin ülgen hatının iri. Yok. Ol bit yok ülgeç bit ol bitinisine de meyit bulma bitindi. Ya ki mesela hadi eti dedik değil mi? Eti kim ol? Ol varis. Malay ülgen demek. Ya ki kızı. Anları babası demek ülgen bulurga mümkün anığı ya ki ulu. Türlüçe bulurga mümkün. Anlarsın. Bu şunday abisi, enisine karagan abisi. Dörtüncüsü hatın ülgen demek iri. Muş. Anlaşıldı mı? Evet, bu buldu. Anlarsın. Yara bir yaza başlağa yazı yine men bunu baştan yazdırmam degen idim. Ta bu 4 buldu. Anlarsın. Hatın kızlar arasından 8 evde etip bitindi. Нишлеп аңлашылмасын? Аңлашыла? Ol bilesizmi? Baştan anlaşılmasqa mümkün, baştan anlaşılmagan kebek. Neçektir qorangı bir urmanga kirip gitken kebek, eymi? Birazdan anarsın ekringine yaktıra başlayıp, prosvetleniye başlananlarsın tege qorangı urunlar yaktıra başlayıp. Yo, hiç yoğu biz bütünley enesinden cibine hatlı öğrenmesek de eybi. Üzüne tiyişlisin bilirge hem en mühimi nerse dedik dersin başında en mühimi biz bilirge tiyişli biz malının Allah koşkança bölünürge tiyiş ekenligi. Hem eytirge tiyiş. Mesela bir kişi bildi, tuğanın bile turgan kişi yanına barasın da malını bölüp birigizeli mene ol kişi öldü. Anın malı kaldı, anın maşinası kaldı, anın garajı, iyi munçası, anın aksiyaları, anın altını, kimişi, akçaları kaldı. Mene şuşunu bölüp birigizeli şariat koşkança deyip sırarga gerek. Jingil bitindi. Yok, ol bütün kişi bütünüse de bilirge tiyişli degen söz tügülü, ol tege namaz okuy bilgen kebek. Lekin bilirge tiyişli biz indi mene elementarnilerin indi şuşunday en kereklilerin bilirge tiyişli biz. İnşallah. Nerseden kaldık elbez hazır? 8 hatın. Birincisi onun kim? Eni. Ülgen kişinin enisi. Şolay etip baram idi. Ülgen kişinin ebisi. Ebi isen bolarga mümkün. Ölgen kişinin kızı farız.
Аннары кім деп ойлайсыз? Улының қызы, қызының қызы түгел. Улының қызы келе, дүртінші. Улының қызы келе. Аннарысың. Хатыны, өлген кішінің хатыны, фарыз, кішісі неше болды? 5 болды, ие. Аннарысын келе апалар, қазір айтам, бір туған апасы сіңілісі, бұл қыз туған. Апасы дегештеге сенен ұлырақ болырға тиіш деген сөз түгел, сіңіл де бола шында. Бір туған апасы сіңілісі. Родная сестра. Міне шыннан соң, сіз айткен, келе әтисіннен болған апасы келе. Сестра по отцу. Сестра по отцу. Әтисіннен болған апа келе. Hem 8-шісі әнесіннен болған апасы келе. Әнесіннен болған апасы. Міне бұлар 8-еу. Бұлар фарыз, Аллах Теала фарыз иткен кішілер бұларға көп мекенлігі белгіленген. Көп мекенлігі бұларға белгіленген. Міне нешік екенліген аннарсың әр бірсіне, міне біз санадық бетінде, әти дедік әймі. Міне аннарсың келесі дәріслерде, иншалла, әти көпмі ала айырым. Ол бет әлі әти үзігіне түгел. Әти білән бұлырға мүмкін аның әтисі. Аның әтисі болса, әтисі алмайынды. Бабаң алмай. Бабасы алмай. Әтиіңін ала, ол сенің өлген кішінің әтисі бабасын перекрывать ете. Все, анырға барып жетмей. Улың алды, улыңның улы алмайынды. Улың өлген болса, mesela bir kişi öldü, ulu өлген, улының улы бар, улының улы ала. Әгер де улының улы өлген болса, улының улы ала. И до конца анда. Аны халі болмайынды ол, но шариғат бойынша шушылай. Mesela әгер де бір кişi hazır өлді, аның қалды әтисі. Әтисі ала малыны, evet. Әгер әтисі исен түгел, бабасы исен, бабасы, бұларға мүмкін бет шылай, бабасы ала. Ол әтисінің әтисі өлген болса, бабасы өлген болса, ләкин бабасының бабасы исен болса, анырға бола. Әдем ғалейхиссаламға халі кейте шушылай, білесіз ме? Үзілмей. Ләкин бір шарт білен, араларында аларының хатын қыз бұларға тейішлі түгел. Яғни, мында болырға тиешлі только по мужской линии болырға тиешлі. Аңлашылды? Рәттен барыға тиеш. Міне қазір, аннарсың енді келесі дәріслерде Аллах тілесе, міне әтінің мирасы. Аннарсың язасың шышында әти көпме ала. Әтінің кім өлген анда? Қызы өлген, малай өлген, абысы өлген, абысының малайы өлген. Анда әйтем бит 25 кіші алар арасында. Ләкин аларның бітінісі де мирас алмай, бәлки ең якыннары гына ала. Қазір әтisi ала мирас, өлген кішінің хатыны бар, хатынына көпме. Хатыны ала да, мәйетінің балалары yok. Мәйетінің балалары болмаса, мәйетінің қалған малын бітінісі әтisi ала. Anlaşıldı mı? Bütünüsü yarar xatınına bir bitirəbiz demey, etisi alır. Çünki ol ülgen kişinin etisi indi kort bulsa da, çünki ol malayına eti kişi gel ответственный, yani содержать tergetiyir. Şulay bit. Ol şuna göre malayının eğer de balaları bulmasa, bütün malını etisi ala. Etisi bulmasa, babası ala bütün malını. Bu indi teki ezrek kırtıp jiberir içingine. Her bir sen anlarsın etinin mirası, eninin mirası.
kızının mirası, ulının mirası, ulının mirası, ulının kızının mirası, apаңныкы, анда апалар ниче булды бит әле күп. Анда аннарсын дядялар ките, дядя по отцу, әйме, родной дядя бар, аннары по отцу бар ките. Дүрт фарыз кешеләр арасында абыең бар иде бит әле. Ул фарыз кешеләр арасында уже абыең әниең тапкан, әниең алып килгән абыең бар. Ул фарыз, ансына айырым. Һәр берсен менә шулай өйрәнергә туры килә. Нәрсә әйтәйдем әле? Менә шушы, әгәр дә без җәмәгать фарызларны белсәк, әйбит, фарызларны белсәк, шушы аннарысын шушы фарыз кешеләреннән соң без өйрәнәбез. Менә шушы кемнәр? Гасабат. Үлгән кешедән мирас ала торган башка кешеләрне аннарысын. Анда инде калганнары керә. Әгәр дә җәмәгать, менә шуны әйтәс идем, мирас малы на лайыклы кешеләр ничәү дидек? 25. Менә хәзер карагыз, бер аңлар өчен генә мен сезгә шушыны аңлатасым килә. Әгәр дә үлгән кешенең әтисе, баштан карап торыгыз, әнисе, улы, кызы, хатыны, ничә кеше булды? Әйе, хатыны дигәндә, монда ире яки хатыны яки ире. Хәзер карагыз, әгәр үлгән кешенең әтисе, әнисе, улы, кызы, хатыны яки ире калды икән, менә шу 5 кеше. Калган 20 кеше берсе дә мирас алмый уже. Булар иң көчле варислар. Булар иң көчле варислар була. Үлгән кешенең. Иң көчле варислар. Анда үлгән кешенең родной абыйсы да, әнисеннән булганы да, әтисеннән булганы да, дядялары да, апалары да берсе дә мирас малы ала алмый. Аңлашылдымы? Менә шушы иң көчле варислар. Аның кайберләре бит инде төшеп кала. Менә булар берсе дә төшеп калмый. Бер вакытта да төшеп калмыйлар булар. Әгәр дә менә буларның берәрсе булмаса, алар урынына берәрсе кирип утыра. Менә шушы язган иде, гасабат дибейме? Менә шулар кирип утыра булар урынына. Ләкин буларны бер вакытта да беркем дә кысрыклап чыгара алмый. Әйе, булар карагыз, әти ул мирас малына лайыклы булган фарыз кешеләр арасында. Фарыз кешеләр арасында. Әнисе фарыз кешеләр арасында. Улы фарыз кешеләр арасында булмаса да, гасабалар арасында ахырдан мирас алучыларның иң көчлесе, кызы фарыз кешеләр арасында, хатыны һәм ире фарыз кешеләр арасында. Ләкин Аллаһ Тәгалә Коръәндә нәрсә ди? Ир затына ди, хатын кызларга булган өлешнең 2 өлеш ди, тиеш ди. Менә шушылар булса, бүтән бер кешедә мирас алам дип килеп тыгылырга тиешле түгел. Менә булар иң көчле варислар. Һәм шуларның иң көчлесе мәетнең улы булып тора. Менә инде алга таба, иншалла, безнең инде дәрес ахырына якынлашты. Шулай иттереп